دولت دیوان المختصر یعنی عباس یعنی حسین علیہ السلام وش دراو خیمن کن تلنی پنن علی اصغر علیہ السلام دپن پنہ بین دے جناب زینبس دپن زینبا بنان میون امانت مجھے پتہ ام سن مقصد کیا تواریخ لکھان حسین علیہ السلام یعنی حضرت علی اصغر تل میدان کربلا کن دراو سرات تلی منظر من کن دپنک اگر نہیں میں کٹ رہا ہوں یہ کیا خطا کر لہذا یہ مسکن کرو رہا تاریخ یکان جو حکمہ اینا ارملا اکاکل سکیر ارملان کل سکیر تاتاس کے خصوصیت آسار بسمز اب خصوصیت آسی کہ دیر سوز قد دیون بھر علی اصغر سوز دیون بھر کر دیا الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة على أهلها وعلى أهله ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذا إلى قيامنا يوم الدين أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام إنما خرجت لطلبه الإصلاح في أمة جدي وأريد أن أعمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم مختصر وقت اسمز وهي برونت كن كار بكات زتري إن شاء الله تم برونت كن أدرابت مصائب پروردگار عالم تھینی تہذ آزاداری قبول ست ست تھینی من جوانن ہندیم جذبت قبول یا یس کن تہ رہی چاہے کا تریش باغران رہی چاہے کا کہاں تہ خدمت سے کرا آزادارس خطر پروردگار عالم کرن اسی آزاداری قبول امام حسین علیہ السلام مدینہ نیرا نیرا پنن اخ مقصد بیان کران یس مقصد سانن ذہنن مز گژھِ آسن ضروری کیازِ آزادار چھن تیتس کالس آزادار ییتس کالس نمس پیغام حسین علیہ السلام ذہنس مز آسہِ فقط ذہنس مز روزن چھن کافی کی بلکہ یہ امام حسین علیہ السلام پیغام ذہنس مز تھاون ست ست گژھِ پننس عملس مز پننس کیریکٹرس مز پننس کردارس مز تہ والن یہ حقیقی آزادار کیازِ امام حسین علیہ السلام وونمت سہ شخص یس بے نماز آسہِ پتہ کر مے پٮ۪ٹھ گِریا تٔمۍ کوٚرنس بہٕ شمرن کوٚرنس بہٕ اکہِ لٹہِ قتل مگر تٔمۍ انسانن یس فقط زبٲنی امام حسین علیہ السلام سُنٛد ناو چھُ ہاوان عملن چھنہٕ ہاوان کہ بہٕ چھُس امام حسین علیہ السلام سُنٛد آزادار تٔمۍ کوٚرنس بہٕ بار بار شہید لہذا امام حسین علیہ السلام ونان بہٕ درٛاوُس نہٕ فساد خٲطرٕ کینٛہہ بلکہ بہٕ درٛاوُس فقط اور فقط یۄس یہِ اُمت چھِ اتھ منٛز کرہا بہٕ امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی یمن ہاوہا بہٕ کہ سٕژ وتھ کوٚت چھِ غلط وتھ کۄس چھِ یۄس سٕژ وتھ ٲس سۄ ٲس امام حسین علیہ السلامٕنۍ وتھ سُہ وتھ یزید اوس یہِ سمجھان کہ طاقت چھِ حق آسان یزید اوس سمجھان کہ طاقت چھِ حق امام حسین علیہ السلام دیُت ثٲبت کٔرِتھ کہ حق چھِ طاقت آسان کیازِ پرٛٮ۪تھ اکھ چیٖز یُس جنگس خٲطرٕ ضروٗری چھُ آسان سُہ اوس یزیدس نِش حسین علیہ السلامس نِش اوس نہٕ کِہیٖنۍ مگر آز چھِ دُنیاہس منٛز کروڑہا انسان تِم مسلم غیر مسلم سکھ عیسائی یم امام حسین علیہ السلام سُنٛد ناو ہٮ۪وان چھِ دُنیاہس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ سُہ انسان یُس یزید سُنٛد ناو ہیٚکہِ ہٮ۪تھ
یہ امام حسین علیہ السلام یم ثابت کر کہ حق سے اصلی طاقت. دویم کات یہ کہ امام حسین علیہ السلام فرمو کہ انی احب الصلاۃ باشس نماز ٹوٹ تھاوان میں نماز ٹوٹ لہذا اک آزادار یس آزاداری کران آسی تمس پہ فرض کہ امام حسین علیہ السلام نے آواز پہ کر لبیک یس امام حسین علیہ السلام ون کہ انی احب الصلاۃ بشس نماز ٹوٹ تھاوان. اک خصوصیت گژھِ آزادارس مز یہ آسن سہ گژھِ نماز ہند پابند آسن. تریم کت تہ برونٹ کن یہ تہ وچھو رات شامس رہبر موسم پروردگار عالم کریم تمن طول عمر عطا. آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی یہ مجلس مز آئی مجلس مز کرک شرکت. دشمن ٲسۍ زانان کہ یہ سہ اخ لیڈر اگر امس دھمکی یہ دن خبر یہ ما روز کن جائے سوری کن خوفشس ما روز سن پہ یعنی تہند پہ یہ پہ تہند نیتا یا تہند لیڈر کران مگر سید علی خامنائین دیت یہ ثابت کرت کہ بہ وات مجلس مز وات ون کہ یم حقس پہ آسان یم حقیقی امام حسین علیہ السلام سن مانن ول آسان یم حقیقی مظلومن ہند مددگار آسان تم چھن دھمکین کھسان. یہ امام خامنائی حافظہ اللہ سند پیغام. ایکس آزادارس خاطر یہ پیغام کہ فقط اور فقط گژھِ آزادار جذباتن یون لائن کی بلکہ حقیقی انقلابی بنو. زبانی انقلابی گژھِ بنن کی بلکہ حقیقی انقلابی گژھِ بنن. امام خمینی سندس وقتس مز ملان کہ ییٚلہِ انقلاب آو امام خمینی علیہ الرحمان دیت واریاہن لوکن خاطر قتلک حکم یعنی سزائے موت دیتن تمن کیازِ فقط ات پہ کہ تم ٲسۍ نہٕ حقیقی انقلابی کہین. یا پنہ زبان مز ون کہ تمو جٹ انقلاب انسانس جٹ انقلاب بنن کی بلکہ انسان گژھِ قولس خیال تہ اس تم سن عمل آسہِ تم سن کردار آسہِ سہ گژھِ تم سن انقلابی آسن. اس ورٲے چھنہٕ دنیاہس مز ونکیس کٕہٕنۍ تہِ ملان یس مظلومن ہُنٛد مددگار آسہِ کیازِ سٲنۍ مولانا امیر المؤمنین چھ فرمومُت کوٗنوٗ لِلظالِمِ خصمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. بس بنیو سا تُہۍ ظٲلمہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ دیوار بیٚیہِ بنیو سا مظلومن خٲطرٕ مددگار. تم چھ اسی یم ونکیس فخر سۭتۍ ونان چھ اسی چھ دنیا کٮ۪ن مظلومن ہٕنٛدۍ مددگار تہٕ انشاءاللہ تا قیامت تانۍ آسو أسۍ اتھ قولس پٮ۪ٹھ ثٲبت. حسین علیہ السلام مدینہ نیران مگر کت پٲٹھۍ اونُکھ حسین علیہ السلام کربلا تانۍ. ایک شخصن اون ییٚمِس ہُر اوس ناو مگر ہُرُک معنی اگر أسۍ وٕچھو ہُرُک معنی چھ آزاد. لہذا حسین علیہ السلامس نش ییٚلہِ ہُر آو دوٚپنس ہُر ژےٚ چھی پننہِ ماجہِ ناو تھوٚمُت ہُر ژٕ چھُکھ آزاد بس مےٚ کوٚرمکھ ژٕ آزاد فی دنیا والآخرہ. حسین علیہ السلام ییٚلہِ ہُر علیہ السلامن معافی منٛجنس در اہل بیت چھ سُہ اگر یمن نش معافی منٛگنہٕ یم چھ تہہ دل تٔمِس معاف کران. مگر یہوے حسین علیہ السلام یہوے وقت آسہِ کربلا کس میدانس مز مگر حسین علیہ السلام کوتا ضعیف کوتا کمر ڈوکیمت آس حسین علیہ السلام ونکس کیازِ حسین علیہ السلام ونس تین 107 لاش أنمٕتۍ. حسین علیہ السلام ونس تین حبیب سُنٛد لاش اوٚنمُت. حسین علیہ السلام ونس تین مسلم ابن اوسجا سُنٛد لاش اوٚنمُت. حسین علیہ السلام ونکس ونس تین آنا محمد سُنٛد لاش اوٚنمُت. حسین علیہ السلام ونس تین تمس جوان فرزن سُنٛد لاش اوٚنمُت ییٚمِس علی اکبر علیہ السلام ناو اوس. ییٚلہِ درٛاو کربلا کِس میدانس کُن پننٮ۪ن فرزندن دیُتنس صدا یا آقا علیکہ منی السلام. آقا میون آخری سلام کر قبول. درٛاو حسین علیہ السلام کربلا کِس میدانس
तारीफ से हकान जनाब ज़ैनब अल-मुनस अब्बास लिखना खैमस मस बेहकना नबरोड कंसा लेमेला तस्कीन और अब्बास अलैहिस्सलाम मुनस लेमेले उन जंगों की इजाज़त बल्कि लेमेले उतरेशों की इजाज़त ना अब्बास अलैहिस्सलाम मगर ज़ैनब अल-मुन आख जुमले मन खवातीरन तब लग मस्तूरा तो आख जुमले बूझो एवनस ने अस्मेदास क्या अब्बास बचाए मियोन पर्दे मगर अब्बास ना कर बने किस मैदान अस्कुल पुलिस सामने उनके सकार वाली पड़े कि कौन पर्दे बच अब्बास ना कर बने किस मैदान अस्कुल अल-मुख्तसर कर बयान अब्बास इन राव कर बने किस मैदान अस्कुल फरात अस्कर हुआ आब मशिक बरन पन्ने सादस मजदून आब कभी आब हदन चुन मगर ये आब आताब आतस्कुल वसल कबर आतस्मार से जनाब शकीला से सफीरा तो शकीला से तेज रस्ती वार हुसैना से चका त्रेश शकीला से तेज रस अब्बास साहब से चका त्रेश चोरा को हुसैन से तेज रस्ती अब्बास साहब से चका त्रेश जनाब ज़ैनब से तेज रस्ती आप धम सुन द्रायत अब्बास अलैहिस्सलाम कोई हदफ महसूस कि त्रेश का सिखावन तेरी बाती मगर तारीख शिलाकान आपको ज़ालिमों छुपित रोलमुद कौन को बरोट कौन आपको गोरज़ लोयना आपको तीर लोयना तलवार लोयना अब्बास अलैहिस्सलाम सुंदर निशान कौन कलाम अब्बास शराजिस बरान रजिश तर्द अक्षारस वनान इलका बादुर मैदानस मजीवान छे सिच पन्ने तारीफ कौन सुवनान बस वनान जो हज़रत अब्बास दपान जो अगर कोई लोन दचन दान अगर कोई लोन दचन भोग कलम करू है बात आई मर्शी खोरिस पे किस करू मगर अब्बास अलैहिस्सलाम क्या पता आग आग ज़ालिम कोरनस खोर भोग के कलम पर सही पत क्या कर अब्बास अलैहिस्सलाम ये मर्शी तुझन नंदाने मुबारक मस्तूर मगर आख तीर अब्बास अलैहिस्सलाम स्कूल युस अशमस पैवस्त को हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बस अब्बास अलैहिस्सलाम दुत सदा क्या जी हुई पे तो सुस बोन पेन अगर कल फजल पे बोन छिपेवान सुस पनी ने आतु गोड़े दीवान मगर अब्बास जिबे कसी अब्बास या पनियात मगर कुछ चांस कलम मुझे या अब्बास निज़ावाज म्यानी आका म्यान सलाम कर कबूल तारीफ शिलाकार हुसैन अलैहिस्सलाम नमज़बाया शान मरन गम खम कमर तज़ागर विश रवायत करार हुसैन अलैहिस्सलाम यूत थकमुत कि हुसैन अलैहिस्सलाम उन पन्ने जुलजन हस यस परिन सवारियस दबुस जुलजना फातिमा वकना में करबला के मैदानस मज मेन बोर अब्बास आशुन के स्लेड फरातस कटवालान वोत जुलजनान तो हुसैन वोत करबला के मैदानस पेट सर तुलन अब्बास अलैहिस्सलाम सुन पन्यन जानन कटोन दमनस अब्बास सवंता उश्क्या शेखान दमनस आका नश पन्ने माजो वोलमद किसी ये दुनिया साउख जमुश्तन करो हुसैन ये दुनिया मज़नेरक इंसान दूषन पन्ना का हुसैन अलैहिस्सलाम दमनस अब्बास विचार कर दमनस आका तुम्हारे आँख
سن مقصد کیا تواریخ لکھان حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کل میدان کربلا کن دراو صداقت المنظر من کن دونک اگر نہیں میں کٹ رہا ہوں شویوار یہ کیا خطا کر لہذا یہ مستقل ہو رہا ہوں تاریخ لکھان جو حکمان اینا نور ملا اکتا کلام حسین حسین انتو سکیر ورملان تو سکیر تاتاس کے خصوصیت آسار بسمز اب خصوصیت آسیے کہ دیر سوز تب جون بھر علی اصغر سوز جون بھر کر کے تو یہ خصوصیت آستے مشیئے کہ جن سن کو سار بسمز یہاں اون بہر کرنے کیا تو حسین علیہ السلام قلنی علی اصغر علیہ السلام علی اصغر علی طولن کیا بنا جعفر شوستری شی لکھان کہ حسین علیہ السلام پر کربلا کس میدان اس میں کوئی تلاش دفن فقط قرن علی اصغر علیہ السلام دفن کیا ہے جی تم سے تحت وجہ لکھان دبا خبر امام حسین علیہ السلام وہاں سے یہ سمجھمت کہ کربلا کس میدان اس میں شی کم سن ساری وقت لکٹ لاش چیئے لہذا شام غریب آسمز گیسن یہ جو لاش قسم پامال کے دیوں وجہ لکھان سے سیکان دیوں وجہ یہ کہ سور لاش روزے تین دون کربلا اشتاق دیسی سیکھی بیٹا بیگورا کفن مگر یم سن لاش گیسن بیگورا کفن روزن تین وجہ لکھان تلیے تبا کربلا کس میدان اسمز ایجاد شہید تاجے کے ساتھ سر قلم کرن قبل یمیون کم سنما بچہا مگر سروایت این مقدار سکفی دیمن ظالمن ونان چھے ابو خلیق اس ونان تباشوز ابو خلیق کربلا کس میدان اسمز وانتم قہوا کاتود یا تتصر رحم ایسی آمد تم نساکا آق واقع شسو یا تتصر حسین اس کرتا ہوا تم نسطرہ بیان کر تم نسوا کاشی یہ حسین علیہ السلام پنونی کم سنات زمین اس مزدفنو این پنی کیا گو تمرکان محرم ایلی سرحان شونا گزران آئی حدیث اکسد اتصار تمر زین من کل حکم تمک دو ستیم سارعینیوم یوز دو ستیم سارعینی تیمیز دم با ایکی ملکش ایکی ملکش تیمیز دم با حکومت لازا کی انا مسکت راو آکو زیلم کربلا کس میدان اس کو یہ لیداو پانن نیز دون کربلا کس میدان اس مزر آیان یو ابو خلیق بیان کرا یو شکی شایع یہ لیمی نیز لگو اب نیز اس مزر لاشے علی اصغر علیہ السلام علی اصغر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ساری قرن کلم مگر حسین رو تری تنہا داو کربلا کس میدان اس کو مگر گرشوز نپکان کیا ایشوز نپکان پنین کات کورسس تیمیز آسن سب تومس تیمیز آسن بائی تومس تیمیز آسن عادت کرمد قصاص حسین سنی سیرت کرشگان تو حسین علیہ السلام جناب سکینہ تم سکینہ پلشون بند پاپی جناب زینب اسنش حسین را کربلا کس میدان اسکن پس یعنی حسین علیہ السلام کربلا کس میدان اسکن دراو پس جنگ اسکر جنگ شکران آتی پہ گئی گیا آواز دیسن حسین بس کر حسین سہایت شجاعت کی جوہر لہذا حافظ بنن صبر حسین سنس تلوار اس رکنانی تبایم ظالم پیگ بروٹ کن کشمہ حسین اس کرتیر کشمہ حسین اس کرتی نیز کشمہ حسین اس کرتی کنی تبایم اسلام اس مزگیر ہوس تینتوس کربلا اس خاک سلائم حسین علیہ السلام اس کرت حسین وقت زیر اس کرت سمجھوتے زیر تجاو زمین اس کرت بلکہ حسین سنوار شوش معلق یہ منتی رہی کرت تاریخ شلگان شمر پاک بروٹ کرو حسین علیہ السلام سن سارے بطن جوا کرن دبا ایکی اکثر امین بوئن جناب فاطمہ تو سارا آیت بروٹ کرن ربو شورا سیدن شکمین کمائی دونان شورا یا اکثر امین بوئن شورا رسول اکرم بوئن ربو شورا یا اللہ سکن شان قتل کران افراد شورا اچھنا پردن حسین
لعنة الله على الكافرين. Kya